Jayvom izokutshela nje ukuthi bazodlala nani, bazobhekana lapha ne-COVID okanye lapha fire sniper. Ngisho ukuthi iqembu eliwina la izodonsana ngihluthu phakathi kwe-COVID ne-fire sniper. Kanti laphana asikhuluma ngabafana bamaThashi FC Pine, ihlala lapha neMutagasi, iqembu eliwina lapho iyodlala phakathi lapha koMondlo nayo lapha ilapha Juventus. Ake sibone kusukela lapha umdlalo uthini uthi hayikhona usiza ngiyibona yonke lento ayakuthanda kabalandeli bathi wazwajaja kahle wemayise. Ake sibone ke manje balithatha ke baya phambili abafana bomJayvom ase laphumela ngaphandle ke lapha ibhola ase laphumela ngaphandle lapha ibhola lokhu ikhumbuza nje lapha uMroza mayisese khona lokho challenge kancane ngithi ama-10-10 azobheka umdlalo wokugcina bathini bona ne-Free State Branches yemotoda ethi yamtshontsha ke lapha liyansizwa yena lapha Arwani Armashesha ethi yamsheshisa basiza balilelo aphumela lapha ngaphandle ke lapha ibhola seseyiqanda ke ngaphandle iqanda ngale abafana bayo lapha uJayvom bagqoke lapha ijezi eliyelo ekhinde sihlasa lapha kwesibhakabhaka. Kanti abafana bayo lapha Amsterdam United bagqoke lapha ijezi elimhlophe, bagqoke lapha ijezi lapha elimhlophe isombe sesibili. Kanti futhi umdlalo wesibili wosuku namhlanje, kanti namhlanje zimbili enyangeni yakhe ke lapha uLwezi 2025 yena ke lapha uNovember usho khona ukuthi lapha seselection lapha manenjana ukuthi siphothule lo nyaka sasho sithi ayimakam funerals hamba lapha nePrals Heritage Games 2025 sizwe ke mase sisho kanjalo 10,000 ebiphensi ke lapha abafana bomJayvom yona ke lapha liyansizwa afana iSerrayan elithatha ke manje lishintsha ke manje ke sibantu bathathela yasebenza lapha imseni iThomroza umsebenzi wami ukusebenza kuba ngisebenzi vele ngaba ngikho la enkundleni ithatha lapha ibusiness iswe sanjani football iketho asebemthathela lapha iPola Mseni United basama lapha indlela baya phambili yangena enqomozi yakokotha yaphambili ke manje ke sibonele sanjani iPola ngaba ingozi yasebenza ke lapha emumva abafana bomJayvom belithatha belusa bethi wesizwe mhayise alithathwe ke manje iPola lapha phansi kuzoba yona ke lapha goal kick akuyena ke lapha uNazinti waye lapha umJayvom yena ke lapha uPrastina yena ke lapha uPrastina ulithatha libeka phansi lapha iPola ngona lapha nayizizwa iqosheme ke lapha uthi usiza abaphumele ngaphandle abalimele abaphumele ngaphandle sho kanjalo lapha umhayise uyena ke lapha the middleman uthi emadodi mina ngiphethela mzozo ngami ulibeka phansi ke manje lapha uMpho yena ke lapha Mpho Makhanye Prastina wayiselifaka isipathulo esikhulu wathamba bazokubona phambili yasebenza ke lapha iMseni United yathatha ke manje elinyathela ibeka phansi liyashisa ke lapha iLangete famous kick down ithatha thina abantu abafana bomsenge bathi ngenze njani amadoda uyena lapha Duncan elisa phambili uyakhuza futhi lapha yena ke lapha insizwa lapha umsizi kaNondwebo kaMdlamini uthi wendoda ngibhekile iskini sakho bese sibhakuza yikho ngibona ngibhakuzisa iduku lami ngakho ke alithatha ibhola hlonina lapha phansi efeva yona ke lapha uDuncan ayikhona ekususa ke lapha Dean Ferman ayiqala phansi abafana bomJayvom ke manje elifaka isipathulo esikhulu efuna Armashesha yasebenza Mseni United ithola phansi ePoriketo elithatha ke manje belipholisa belisa phambili yasebenza futhi Mseni elithatha elibeka phansi ke manje lapha Diketo esama lapha efuna Arwani wekanjani uArwani ayikhona bamgqoka njengengubo yasebusika bathi ibhola lithatha lishunywa lapha phansi ngoba yona lapha goal kick umdlalo wesibili osuku namhlanje up next bayeza abafana bamaThashi abafana beFC Pine abafana basuka phansi khona zonke izizwe bazobe babhekene laphana abafana lapha bathi Rabi Mudakaze abafana basuka phansi khona eSoweto bathi lo umdlalo khumbula umdlalo wamaqhubu asikhuluma lapha ngalawo maqembu kuyona la iFrance lapha 2024 khumbula amaqembu amabili akadonsana ngehluthu lapha kwelamanqamu akuyona lapha ifanele yakhona la ekhaya yesabona lapha abafana bayo lapha abafana bamaThashi baguqisa lapha yana iMutagasi asazi ukuthi umlando ongayiphinda nami hey madoda ake sibone ke manje abafana bomJayvom abafana basethembisa bayisenthathe lifukamela ke manje
bashona babona isikhukhukazi elithatha balibeka phansi bazama lapha indlela ake sibone bayalithola nam yalithatha ke manje balisa lapha phambili yasebenza umsebenzi asebenza okuyafika kuza lapha insizwa umhayise wathatha ehlonywe phansi wathi yonke le nto iqalela ngimekhona wena mfana awuthathe lento ibeke phansi aselithathe elisusa ke manje lapha Jim Famene captain of the ship alithatha balisa lapha phambili abafana bomjayivo yasebenza umsebenzi neyithethe bathi umsebenzi wethu ukusebenza kubasebenzeni abasikhola weMroza belithatha belishintsha ke manje abafana bomsengi befuna lapha indlela yasebenza ke manje lensizwe emuva yona lapha jayiva yalithatha ke manje iqale emuva ke lapha abafana bayo ke lapha umjayivo eyithatha ke abafana bomjayivo ekuyena ke lapha Batman ayiqala phansi ke manje balifaka isicathulo esikhulu bajamba basokubona phambili iseliphethe ke manje lapha iphola abafuna leyansizwa kathuso yalithatha elisa phambili yakuza bathi iskini sakho bezeshaya umoya asebelithatha belisusa ke manje emuva befuna Thamkeni uThamkeni lithatha ke manje lishintsha befuna lapha leyansizwa ake sibone baseliphethe emseni United angifukamela ukuthi ngenze njani itheke mfune phela uthi ngenze njani ayisekhuza ke lapha insizwa kaMhayise bathi substitute enza ushintsho lapha abafana bomsengi 10 lapha jersey number 10 60 out badonsa ke lapha u16 afaka lapha jersey number 11 akuyena ke lapha umenzi wezinto zonke afaka lapha umenzi bakhipha lapha u16 iqanda ngapha neqanda ngale indingiliza ngapha nendingiliza ngale ayikho ke manje safuna ugoba uphondo umdlalo wesibili osuku namhlanje athulile ke manje abalandeli babhekile bathi Mroza namhlanje sifuna ukwazi ukuthi ngabe yozela Nkomoni ake sibone u350 elifaka lapha isicathulo esikhulu liselapha phambili ake sibone bensanjani asebelithatha ke abafana bomsengi belisa phambili ake sibone basaliphethe emsengi United abafana baseSoweto abafana baseshewela akumena lipo ayithatha lento wayifanele lapha emnatheni wathi laphana umayisileta ngiyithandi ke weMroza lento eqede kwenzeka la yikho umbona ethulile umayisileta uthi angiyithandi neze usho khona ukuthi namhlanje ke manje sithi wani abafana lapha bomsengi iqanda qopsi idingiliza abafana lapha bomjayivo angasi ukuthi ngabe yosela Nkomoni ake sibone bethatha ke manje balibeka phansi abafana bomjayivo bathi thatha nantu sojasa yethatha ke manje hlala kamnandi Potmane ake sibone bethatha abafana basethembisa thatha ke manje basabikela baphambili bafuna amashasha arwane ayikhona asebethatha benusa idlala kamnandi ke manje lafana edlala kamnandi ke manje lapha lezinto bathi mase kunje weMroza izinto zingihambela kahle akho kumele ngithathe isikhathi sami asebethatha ke manje efaka isicathulo esikhulu elobola ngebhola ake sibone ukuthi lapha abafana bomjayivo aseliphethe ke manje lapha umjayivo bakenze njani mase kunje asebethatha belikhiphela ngaphandle abafana laphana ayeke lapha emsengi United elithatha ke lapha ukhopha elikhiphela lapha ngaphandle athatha eliphoso lapha umjayivo izinto zisabaphethela asibahambeli kahle nezeneze bathulile abantu baphekile njengoba kulokhu ngikutshela ngithi iqembu elizowina la izobhekana lapha neCovid okanye iFire Sniper iqembu eliwina lapha lomdlalo bazobhekana lapha neCovid-19 okanye lapha neFire Sniper umdlalo wesibili osuku namhlanje ake sibone benze njani basama lapha indlela bathi netha iqolo Mroza bafuna ukuphinda lapha lesibili elithatha akhuza lapha kwaMdlamini ayisekhuza ke lapha kwaMdlamini ehlawulisa lapha emsengi United ethi offside ibhaqile wena ndoda alithatha ibhola lapha libeka lapha phansi ngizolibeka phansi lapha insizwa Prestina ilifaka isicathulo esikhulu Prestina belithatha isebenza msengi yalikhiphela ngaphandle bathi weMroza lapha bathi request lapha sivaye yona ke lapha iBolt ilikhiphela ngaphandle balithatha ke sibona lapha iPhilisi lesizo ayikhona kuhlangani nezeneze kumjayivo akuhlangani nezeneze lapha kumjayivo sihambela kahle ke lapha izinto ke lapha Tiani uTiani izinto zimhambela kahle mazime kanje bayiselifaka isicathulo esikhulu wajamba bazobona phambili
elithatha elifele eboxini efuna u-Arwen Armashesha elithatha namjayivo abafana bamjayivo hayi khona akuhlangani neseneze 1000 bathi imali inyuku isijweva ake sibone bathi bafuna amagumba elithatha elibeka phansi ithepho eliketo esheyiphula phala alithatha ibhola likathepho ake sibone bensashana abafana bomsenyi bafaniphethe-ke manje lapha ibhola bathi mlensashana ujembajemba angujembajemba elithatha elishintsha kamnandi ujemba elise lapha esendleni lapha sokudla abafana bomsenyi bafuna indlela bayayithola nam baseliphethe abafana bomsenyi bathi mlenze njani usama indlela uyayithola nam ufuna indlela uyayithola nam usama indlela uyayithola nam wayisekhuza lapha ubabdlamini uyakhuza lapha ubabdlamini wathi manje senabantu nokuphushana alithatha ibhola manje belisusa-ke manje abafana bomjayiva ake sibone bensatshana abafana bomjayiva elithatha elishintsha-ke manje bafuna lapha usizwe ufoka sithole elibeka phansi-ke manje bayaphambili abafana bomjayiva yasebenza imsenyi athi vele ngazi umsebenzi wathi ukusebenza ubasebenzi akakho la sigijimisa laphana 150,000 izolithatha imphosa lapha abafana bomsenyi asebeliphosa ngokukhulu ukushesha abafuna lapha ujembajemba elithatha ujemba manje lishintsha efuna lapha uJohn Kenny elisa phambili ijembajemba eboxini uthi laphana uthi ayikhona kanti wrong umhlaba kuhle kawuqhubeke alithatha bakumfoka sithole eleke lapha usizwe elishintsha kamnandi usizwe efuna number 1 to 10 angunumber 1 to 10 elifaka phakathi enkundla-ke manje eke sibone bensenjani bathi barela umjida elithatha elishintsha bezama indlela baphambili ake sibone bayithola na ayithola ngempela lapha indlela bafuna Arwen Armashesha ayikhona bayifaka lapha eboxini yasebenza emuva abafana bemsenyi athi vele mbrazi umsebenzi wethu ukusebenza yasebenza leya defense balithatha-ke manje balibeka phansi basama lapha indlela ayikhona yalivimba lapha umjayivo efuna lapha thepho wenza njani uthepho akuhlangani nezeneze akuhlangani nezeneze kubafana bomjayivo akuhlangani nezeneze kubafana bomjayivo athi mase kunje lomele-ke lapha abaqeqeshi ayoke lapha umjayivo ethi ukubuka lapha lo mdlalo ngenye indlela ngoba izinto mazihamba ziphela zinje usho khona ukuthi indlela abizophelela khona la ola 16 asebelithatha beliphosa-ke manje lapha uthepho eliketo elisama lapha indlela bakhe sibone bensanjani elithatha libeka phambili-ke manje bahlasele bayikubuza ayakokota ayisisebenza lapha leya defense yena-ke lapha leyansizwa atankene ake sibone bensanjani isaliphotheka manje ayikhona yasebenza futhi abafana bomjayivo elithatha balibeka phansi-ke manje bahlisa inhlabathi bahlisa ubhuqu bahlala amathashi baya phambili afuna upotmane wenza njani upotmane angubhamene ayikhona iyasebenza emuva lapha leya defense ake sibone lapha anguphilisi lesiso anguphilisi zama lapha uphilisi omuhle-ke lapha lomnyakazo wayo-ke lapha umjayivo zama lapha uphilisi ake sibone belithatha belisusa emuva lapha utankene usaliphethe etankene uthi kulenze njani elithatha bafuna lapha ujombene elithatha futhi lapha leyansizwa ekuyena-ke lapha ake sibone abafana bomjayivo bazama kuya phambili lapha balelami elibhola uthini laphana uthi ngibhaqile ngibambile lapha sisinayeli uthi ngibambile ngibhaqile offside yakuthatha ubeke phansi ungizwile-ke lapha mangikhuluma-ke lapha umqeqeshi uthi hayi ukuthi mbroza indlebe zami ivaliwe ngiyakuzwa uma usho ukuthi umsebenzi ususele ngakimi ukuthi ngenzeni njani ngikwazi ukushintsha lo mdlalo sokwazi ukuthola lapha ikondelo lokulinganisa ake sibone bethatha abafuna lapha ujemba benza njani lapha ujemba uthi kulenze njani madoda elithathe eliphutshise phasijini bafuna lapha indlela bayaphambilini ayiyangeni yangumboza benziwe izinto zonke bamthatha bambeka phansi wayisekhuza-ke lapha sizwe lapha hlatshwayo uyakhuza-ke lapha umqhathi nomlamuli uthi yebo vele ngizomqhatha amadoda othi amasemshana kakhulu kuyomele ngililamule heyi sekufike nawo lamaqanda sekufike lamaqanda usho khona ukuthi lapha Rabi Mudakasi is here athi Rabi Mudakasi is here usuzobona ngospeed ukuthi isifikile ithelekile Mudakasi usuzobona ngalamaqanda adurayo amaqanda aseSoweto afikile lapha eThekwini
University Ground usho khona ukuthi kusazoshikisha ufudu ngiyisaba lempi ezayo FC Pioneer up against Murakasi up against Murakasi Timi Ematota against one of the Major singing he said Vele kumashuduza phansi kwepali yaphumela ngaphandle ebhola asebethatha bethosa bamani lapha komtheni efuna lapha ibhola phezulu kepanga amakhanda ujomene ayithatha-ke manje bayiqala lapha phansi ashisa lapha inhlabathi matisuphuze athi kancane kancane wemrosi yosivele le nto akasibone usashani bane nami ayithatha-ke manje ayikesibone super sabo ayibeka phansi-ke manje bensanjani asama lapha indlela baphambele afuna lapha aliyansisa uyela kathuswa ayibeka phansi futhi lapha ayikona bane nami ayisekhama lapha ngomsebenzi izokuthatha abafana bomjayivo athi amadoda sekuyaphetaphetile vele ibhemile akasibone bensanjani super sabo futhi vele naseqambe bezokwenza kanje yikho kwathi noma ngashona lapha ikhona kike uzolithatha-ke manje lapha tsepoli kefo alibeke lapha kukhona sport uthi madoda njengamanje ngifuna ukuthatha le bhola ilethe emakhanda wenu ayikhona ulibekanga emakhanda wethepho athatha-ke manje ibhola abafana bomsengi yayisiphuka phansi ijumene uthi lapha ejumene athi alithatha lapha ibhola libeka lapha phansi uyakhuza-ke lapha mhayise athi uthintelile-ke lapha aliyansizwa yayobayoba ilele phansi-ke manje lapha aliyansizwa athi izwa ubuhlungu-ke lapha aliyansizwa athi mangabe uqeda kufika usanda kufika alokhu-ke manje ubuza umakhelwane ufuna lapha uzothola inhlanekela vele ubuza umrozi uzokutshela wani abafana beMsengi United iqanda qoksi indingiliza kubafana lapha bomjayivo isonde sesibili-ke lapha lesi siphani abafana lapha abakachifu abafana bakanhlokonolo azobe bafana lapha nomfana lapha abafana bakarabi Buhlakazi abhekane lapha neMbudakazi Buhlakazi Cimi stage 8 load shedding emathatha yawusaba lowo mdlalo akesiboneke manje abafana bomjayivo elithatha belibeka phansi abafana betheske bethanjani uthepho uthi mlenze njena-ke ngifule phela asebemthathela lapha abafana bomsengi thola lapha ujomene angujomene funa lapha indlela ayikhona ivaliwe indlela lapha kadomene kamnandi lapha thepho elithatha linyathelo elikatana elikadunga lelithatha-ke manje bembeka phansi uthepho athi ibhola elithatha-ke manje lihlone phansi hlolisa abafana lapha bomsengi ahlawulisa lapha abafana lapha bomsengi beke phansi-ke lapha abafana bayobe lapha umjayivo elithatha elibeka phansi elidlala kamnandi bafuna lapha esuper sabo ayithatha le ndoda angiyikhuthuza uthi ngifuna thatha le nto uthi nje lapha lento yenzile ayifuneki wayisekhipha incwadi yakhe yezoni wathi bonke abonayo bafaka lapha le ncwadi athi yemadoda shaka mhlungu lapha bhola avele lamshaka mhlungu indoda yesihlala phansi shawe nje lapha ibhola funeka lapha abosizo lokuqala benza lapha ushintsho-ke futhi abafana bomsengi khona lapha benza ushintsho-ke lapha abafana bomsengi nazi bafuna lapha ukudonsa abanye badonsa lapha aliyansizwa ukhopha adonsa-ke pha aliyansizwa ukhopha afaka lapha klemi uthi uklemi nami sengifuna ukusonga lo mdlalo uthi vele izinto ziyazivuma zizihambela kahle
uthi nami uhleli aningithume eMsengi United vele ngiyathumeka angithi niyawazi umsebenzi wami vele ukusebenza ake ningifaka ngiyosebenza ngeneleke lapha liyansizwa uhlemi uthi ngizogadisisa ukubona ngena kanje wandrasa uthi ngizosebenza umsebenzi wami vele ukusebenza ngibeke phansi lapha eMsengi United ayithi ngifaka lapha isicathulo esikhululisa lapha phambili afuna lapha ijomeni asiyisebenza lapha liyansizwa lapha abafana bomjayivo lapha ubhameni uthi lapha usizwe ngaphandle kwakhona kuphila komraza akho-ke ngithathe le nto ibeke lapha ngaphandle waziseke lapha abafana bomsengi izinto yisabahambela kahle abafana basuka phansi khona eshawela khululekile-ke lapha liyansizwa lapha usizwe ithi hayi mroza mfana kudala ngayiqala le nto ipressure lapha into engekho vele ngumqhathi ngiphinde ngibalamule asebeshana kakhulu kuyomele ngibalamule mroza yena ngoba qhathile-ke lapha usizwe mfoka mhayise zoliphosa-ke manje abafana bomsengi balithatha baliphosa-ke manje balifaka lapha phezulu ebhokisini eliphona emadoda hayi khona jomene ganga yasebenza-ke abafana bomjayivo balithatha belinyathela balibeka phansi-ke manje abasibone benza njani edlala kamnandi badlala one touch hayi khona baseliphethe abafana lapha bomjayivo abafana basethembisa bathi silenze njani masekunjani balifaka isicathulo esikhulu belobola ngalo emadoda balikhiphela ngaphandle bathi request asivaye yena lapho ugolte emuva uyasebenza jersey number 9 akasibona lapha namufika isisu ethetha balibeka phansi bafuna ujemba benza njani ujemba uthi ngilonze njani uthi akanivele phela uzama indlela uyaziyela angujemba ayikhona jemba usaliphethe ujemba amthathela ujemba uthi play on athi wrong usizwe elibeka phansi-ke manje akasibona enza njani awumjayivo sekuyengokondlana wayisekhuza lapha ufoka mhayise yenza ushintsho futhi enza lapha ushintsho abafana bomjayivo adonsa lapha kusmuzi sibeko number 1 Tsotsi out jersey number 11 afaka lapha jersey number 13 zokutshela nje lapha ngasikudala ake sibona-ke manje balithatha balibeka phansi abafana bomjayivo bazama lapha indlela barela amajita kwenza njani barelami elithathe funa lapha phambili kwenza njani usizwe kusaliphethe ebhokisini eliphola emadoda ayikhona yethu yasebenza-ke lapha R1 aselaphumela ngaphandle lapha ibhola ka-Armashesha aselaphumela ngaphandle lapha ibhola ka-Armashesha ngibona lapha liyansisule phansi yena-ke lapha captain my captain utiyani uthi hayi mroza khuleka ngizosukuma mina sebenzi wami ngiyawazi ayisisukuma linsizwa utiyani ethatha besusa-ke manje akasibona lapha ufuna jomene benza njani ujomene naliphola counter attack 1v1 naliphola emadoda ayiselithatha kalula-ke lapha Prastina elithatha lapha isevisi kanokusho elisa lapha phambili ayisilithatha kalula-ke manje lapha emumva yena-ke lapha insizwa udankeni elithatha efuna lapha jemba benza njani ujemba elithatha-ke manje lisa phambili angujemba efuna lapha indlela eyitholana angujemba alithatha kalula ibhola likajemba babeka phansi bafuna super sub elithatha lifaka phansi nenkundla elibona lapha kunebhola liyobona lapha nemsengi elithatha ibhola phansi lapha emsengi afuna lapha liyansizwa udankeni elithatha udankeni elibuyisele emumva thela bhamene angubhamene uthi ngilenze njani ayithatha phansi-ke manje lela bhola yena-ke lapha abafana bayo uroye elithatha elishinta faniste roye anguroye uthi ngenze njani ayivuka phansi insizwa uthi nothing wrong indoda ayivuke emsebenzini balithatha bazama lapha indlela abaphambili abafana bemsengi akasibona benza njani ufuna lapha indlela ayikhona aliphola ayikhona avimba ayisakhuza usizwa wathi indoda nendoda mayilwela amadoda akasibona-ke manje balithatha belitha phezulu kamakhanda yavimba lapha umjayivo ayikhona yalithatha ukuthi umjayivo ulibeka phansi-ke manje bazama lapha indlela afuna isuper sub yelithatha ilibeka phansi-ke manje bazama lapha indlela afuna ugajuso wenza njani ugajuso usaliphethe egajuso ayikhona amgqoke njengengubo yasebusika iyasebenza emuva lapha tankene elithatha elisa phambili efuna ujomene amthathe lapha ujomene ayisekhuza-ke laphana yena-ke lapha babudlamini ukuthi offside alithathe esuso lapha abafana bomjayivo naliphana ebhokisini yasebenza le defense uyasebenza udenza emuva jersey number 4 akasibona-ke manje abafana bomjayivo eliphola ngaba ingozi ebhokisini iyasebenza futhi udenza uthi mroza umsebenzi wami ukusebenza ngakho-ke uzoba yilona-ke lapha ibhola ikrokini izophoswa
yona ke lapha abafana bemsengi izophosa lapha abafana bemsengi asebethethe beliphosa iphosela ngaphandle uthi laphana uyakhuza ke lapha Sizwe Mhayise uthi aphinde uphose futhi uthi ngifika nje ithuba lokugcina ngqini awuqhubeka uphosa kanje khona kuzokulandela ithi le nsizwa ngiyabuza wesizwe awuthi-ke ngilungisa amaphutha wayiseliphosa lifaka lapha enkundleni efuna lapha uJemba elithatha ibhola likaJemba afuna lapha liyensizwa ne-super sabo yena lapha umenzi wezinto zonke akumenzi uzama lapha indlela umenzi ayikhona umenzi basebemthatha lapha ibhola elithatha belibeka phansi kuyashesha-ke manje ayikhona beganga abafana bomjayiva bezama lapha indlela baphambili abafana bomjayiva uyasebenza udenze emuva wayiselifaka icathulo esikhulu ethi ufuna lapha uBolt bathi request esivaya ayikhona belithatha lapha ibhola kaBolt balibeka phansi abafuna lapha umjayiva banjani football bazama ukuya phambili nangu bathi request esivaya ayikhona Bolt bamthathela ibhola uBolt bathatha belibeka phakathi enkundla-ke manje wayiselidlulisa khona lapha uGajuso wayiselithatha linyathelo elikatana eligajunga elithatha ibhola lapha phambili usaliphethe phambili uthi akanifuna kulenze njani elifaka lapha ephosi uthi kulenze njani nangu phambili uthi kulenze njani ayikhona phambili elithatha kasuka lapha ephosi ndabona inkosi ayikhona wayiselikaphula kalula bonga enakapha lena uzinti Tiani wathi into kanjena kwamroza vele ngiyithathe bese ngiyachiphezeza uthi vele sekachiphezeze kama sekunjeni wayiselala ifoka futhi lapha liyansizwa balithatha liphosa kamnandi-ke manje lishintsha akasibone basaliphethe-ke manje abafana emuva abafana bemsengi abafana baseshawela elithathe lisaphambili bafuna Chomene balithatha ibhola lapha likaChomene elithathe libeka phansi-ke manje bafuna Roya usaliphethe lapha Roya elithathe lishintsha lapha uRoya akafuna lapha uTyra elisaphambili uyasebenza Msengi wafuna umenze uyasebenza uTyra futhi balilwela phezulu ngamakhanda nalibhola elithatha-ke manje beliqala phansi abafana bemsengi basaliphethe bazama lapha indlela bafuna lapha ukuya phambili isaliphethe Msengi bathi ngilenze njani aselaphumela ngaphandle bathi alithatha ibhola liphoswe yiyona-ke lapha abafana bemsengi bathi aliphoswa abafana bemsengi belithatha beliphosa-ke manje lapha ibhola ake sibone besanjani ibhola ebhokisini nanguChomene nalibhola Jemba ayikhona Jemba wayiselithathe lamukela ngesandla sombili lesisizwa yena-ke lapha umpho uthi ngilenze njani elithatha uPrastin elifaka phakathi nenkundla efuna lapha lake sibone bafuna Gajuso elithathe lishintsha Gajuso basaliphethe abafana bomjayiva elifaka phakathi nenkundla futhi bazama indlela baphambili bafuna ibalela mjida elithathe elifuna Roya wenza njani uRoya uthi ngenze njani elithathe kuyise lapha liyansizwa aya phambili abafana bomjayiva banjani football ebhokisini ayisisebenza le defense yasebenza le defense emuva ayikasebenzi lapha kuyaphi athi yona mjida ayisithatha balelami elishala phambi ekhanda elisaphambili ayikhona yasebenza Msengi elifaka isicathulo esikhulu bafuna Chomene anguChomene elifukamela khona wabona isikhukhukazi basebelithatha ibhola likaChomene balibeka phansi-ke manje bafaka isicathulo esikhulu balisaphambili bathi vele sekuhlule wemnana ibhola mathotha abona amathothela laphansi umjayivo bathi wefilisi lesizwe ungabe usenzani bathi kodwa filisi usenzani ekuyena-ke lapha uTshepo elikhethi biwa ndawonye bathi awubiwa lapha ndawonye libeke phansi-ke lapha Msengi yayiselifaka lapha isicathulo esikhulu esilapha phambili bafuna Chomene ayikhona balithatha-ke lapha lebhola aseliphumela ngaphandle athi kuyayibhedela-ke manje izinto emasibanje lapha umjayivo sizothanda-ke lapha ukubabhedela abafana bomjayivo nani nangisho njalo bheka isikhathi nani buyanguChomene awumathotha bakhuza bathi lapha liyansizwa ithi handball uselibamba lapha ngezandla alithatha balisusa-ke manje bafuna lapha uTyra elisa lapha phambili basebenzela lapha phambili isaliphethe-ke manje abafana bayo laphana ayikhona umjayivo athole lapha Gajuso saliphethe lapha baya phambili abafana bomjayivo basama lapha amathayishe wayisekhuza-ke lapha uSizwe iyakhuza-ke lapha uSizwe uthi alithathe-ke manje lapha lebhola ahlonye phansi ehlawulisa lapha abafana bomsengi uthi ahlonye lapha phansi azi-ke lapha lebhola abayithuba na azi bangasebenzisa lethuba na lokhu ikhumbuza amaphelele emdlalo Rabi Muragasi stage 18 load shedding abhekane nabafana abamathayishe abhekane lapha nabafana abasezonke izizwe
athi ithintekile le nsizwa athi ithintekile lapha le nsizwa Mseni United anti bayenza bomatikiti yona ke lapha umdlalo wokugcina ke lapha Free State Vultures sazobona ama-drunken monster sazobona lapha ama-drunken monster umdlalo wokugcina usuka namhlanje athi nibona bazobe babeduzana ngehluthu ne-Free State Vultures kodwa thina nakulasi khona njengamanje athi inkinga la iyodwa inkinga nje isikweletu sika 1 million isikweletu sika Mashonisa ake sibone lapha eMsengi athi ngibhaqile baba is the offside ithatha le ngisho phansi awuthayira abafana bomdanso abafana bomjive asaliphethe bethatha beshintsha ke manje bafuna uRoy uRoy wenseshane alisa phambili ayikhona izothi wathethi intombi yami nami ngizothatha yakho angazi angayichaza thini lapha emadoda akakholwa akabhilivu ufuna nje lapha encouragement akakholwa namanje captain of the ship akabhilivi akakholwa namanje uthi womroza nama ngazi kwenzakaleni uthi bangishaye nge-black magic uthi bangishaye nge-black magic womroza uvele kwaba lififi wacima iy'bani nkosi yami ngoba bathu uNkulunkulu khona ufike ekuseni sebebaqedile ngawe afika zokutakula nangu ufuna ukuyitakula ke lapha abafana bomjive awuphilisi enthatha ke manje ashintsha philisi ufuna lapha le nsizwa ayikhona baya phambili athi mphinde futhi vela kaboni abasibona nangusizwe uthi womroza mase kunje switcher on wathatha usizo walikhiphela ngaphandle lapha uphameni wathi lithatha liphoswe lapha eMsengi alithatha beliphosa ke manje bafana bomsengi bafuna lapha uJemba amthathela Jemba kwenza njani uJemba useliphethe futhi amthathela uJemba futhi alithatha balifaka phansi bakhisa bathi bakhisa ubhuku yethi uyashintsha asela phumela ngaphandle abenza kanje bafuna bangiphinda bathi Rosa ngathi usazoyisebenza i-overtime namhlanje bathi wemroza ngathi usazoyisebenza i-overtime makunjeni afuna ukungisa lapha ku-overtime afuna ukungisa lapha ku-finder uzokhumbula lapha nomdlalo ophelileyo uphele ngawo lapha u-1-1 wayilamula lapha ku-finder bona ngabafana bama-10-10 izinto zabavuma angena lapha ku-top 8 ubabona abelwa kanje agijimise lapha 150,000 yona ke lapha ayimakamu funerals ibangizele nePrance lapha na Heritage Games 2025 athi mphinde futhi angethi uyamphinde Roy uthi hayi namhlanje uthi angekusenzeka lento enzekile avele bangixhopha labafana ngazi nami kwenzakaleni basebelisusa ke manje abafana beMsengi belithatha ke manje balibeka phansi lapha esandleni lapha sekudla bezama lapha ukuya phambili 1-1 iscore alithatha balifaka lapha isicathulo esikhulu balisa phambili yasebenza lapha uphameni anguchomeni ubeni nophameni anguchomeni aphumela ngaphandle lapha lela bhola yaselaphumela ngaphandle lapha lela bhola uzoliphosa ke lapha uphameni ayisephosa lisa phambili yasebenza Msengi elithatha elivala kamnandi ke lapha liyansizwa nayi ifuna indlela nayi Msengi ephoseni ekwenze konke yasho liyansizwa ukuthi umdali kanye nayo ithi mina mroza jwayele ukubekezela sithi ngizobekezela kancane kosalibonge uthi asinokusibancenga nje ekwenze konke lapha liyansizwa jersey number 15 Chomene wathi ngizoyenza lento asebenza nozinti khona kiki ayithathwe lapha ibhola lapha kukhona sport 1-1 iscore ongenza iphutha la alingangena la angaze madoda boxing yasebenza lapha nani ibhola athatha counter attack athi 3 against 1 athatha manje ibhola 4 against 1 counter attack
ube ngempela phambili abekhona into lapha ozoyibona phumela ngaphandle lapha ibhola wazuphela kanjalo ke lapha umdlalo yamazi ke lapha usizwe lapha sethola umenza kanje 1-1 iscore seko overtime angisa lapha team Rosa Bashana siphumele egroundini Bashana bangadlali abaphumele ngaphandle bazominyana ngaphandle bangadlali abazominyana ngaphandle bashiya abadlali phakathi eground mashanje umthandazo wokugcina ke lapha kula 16 badlala lapha uya lapha kula 18 badlala lapha i-quarter finals bathi nje Mroza kanti makhanye uyena ke lapha uPrastina ubhekane lapha noPrastina Hey, Bashana, Bafana, come on the grounding, man. Come on the grounding. Penalty number 1, 350 up against La Prastina. Against one of the Valiants, so 350 penalty number 1. Penalty number 1 in 350. Against one of the 350. I'm 350. Bayishaya nje lapha lento kamnandi uthi ngikhamba nohambe ngamadolo beka nje le celebration yokudelela iyansizwa 350 nayo iphepha nePirates yakupha ngapha ya lapha 350 uthi ngibhakaniya lapha alimboni limthathe sho kanjalo ke lapha 350 kushaka mnandi vele ngimtakule zosebenza kumsebenzi wonke amehlo abhekene leyo nsizwa apheke lapha uTiyane ke lapha amehlo wonke bathi lapha weTiyane awusikhiphe Gibhithe ndoda bathi weTiyane awusikhiphe Gibhithe baba angukathuzo esondweni uthi just nje kancane awubhekane lapha Prastina ongakasebenzi neze uthi Mroza ukuthi angikuzwa ngiyakuzwa vele umsebenzi wami ukusebenza ngizosebenza namhlanje uthi akezelalo baba uthi ngimlindile anguthi angikene thatha isikhathi sakhe bathi nje ke ngiyibambele ethanda ngicabanga ukuthi ngizokulisa le bhola uthi khona ngikhulu ukukushaya khona wena Prastina uthi ngizwile indaba yakho angilapha lensizwa lapha ithatha isikhathi sakhe angikene esondela kancane nyonyoba njengonikodima alibhalela phakathi lapha lensizwa tankeni walibhalela phakathi lapha lensizwa tankeni uthi ngizokushaya nje kanje mina uthi vele shawe nesidume ngalokhu bhekane lapha noTiyane ubhekane noTiyane uthi uTiyane wozala uthi kudala ngizwela ngawe wena ndoda namhlanje kunamhlanje anguphilise ethatha isikhathi sakhe ibheka lensizwa anguphilisi hayi unebhathi uTiyane madoda owabona wonke wafaka phakathi lapha Clemi Jesse number 7 le-Super Sub anguhlemi ethatha isikhathi sakhe awukasebenzi uPrastina nezenezem anguhlemi valela phakathi lapha uHlemi valela phakathi lapha uHlemi valela phakathi ke lapha le-ansizwa uHlemi penalty number 3 yazi ke lana mbibhalweni kana ke lapha umjayibho 3-2 is for penalty number 3 athi thuma mina nami ngiyathumeka ke le nsizwa nayinini ithatha isikhathi sayo wonke amehlo uTiyane akekho naye nsizwa bayise namuhla wathi baba kanti mina wathi
olahlekelwe ikhiye zemoto akeze ngapha kimi, olahlekelwe ikhiye lapha Sizuki. Uyazi umthetho usebenza kanjani, ayikho into yamahhala. Ngisebenzile ngayithola iye ezekimi, ayikho into yamahhala. Imoto angeke ihambe ikhiye zimi. Ngibeke phansi ke lapha ke sibone lapha penalty. Penalty lapha number 4. Penalty lapha number 4. Sibahambela kahle lapha msengithatha isikhathi leyansizwa. Baphela noProstina. Na yemoto. Wala penalty lapha leyandoda lapha. Advantage sesenjalo. Ibeke phansi ke lapha leyansizwa uRoy. Izinto ezibahambeli lapha nesenesen. Asibahambeli kahle nesenese lapha uRoy. Ubhekane noTiani. AwuTiani onke amehlo abheka uTiani. Uthi Mroza khonto engifuna ukuyenza la. Uthi khonto engifuna ukuyenza. UTiani lapha noRoy. Wathi lapha uRoy hayi namhlanje baba. Wathi uRoy ngaba besukuma. Hayi msengi thawela manje wejemba. Bathi sifuna ukulibhekisa sowethu manje. Bathi sesifuna ukulibhekisa sowethu wejemba ungasiphoxi. Ujemba uthatha isikhathi sakhe. Uthi vele sesiyahamba emadoda ngiyaphuma. Angehlwatha lapha jemba. Ebhekana lapha noProstina. Ujemba. Unyonyobani lapha njengoNikodima. Ujemba nyonyoba.